Banka Poštanska štedionica sa najdužom tradicijom u zemlji, dugom 103 godine, otvorila je 231. poslovnicu i u Lučanima, što će žiteljima ovih krajeva biti na ogromnu korist. Poštanska štedionica, jedina domaća banka, stigla je sa svojim uslugama i u Dragačevski kraj, tačnije u Lučane. Meštanima će biti na usluzi, a jedan od njih je i Vuk Pantović. Dobar dan. Mogu li ja da uložim moju ušteđevinu kod vas? Pa prevashodno što je to jedna srpska banka, nacionalna, imam poverenje u takvu banku i ja sam klijent Poštanske štedionice već duže vremena. Svakako dolaskom ove banke u Lučane doprinijeti radnicima i ostalim meštanima da kao depozenti ove banke budu bliži, obzirom da su morali da putuju u Vuč, u Požegu. I ne želimo da naš novac ide u neke druge države, da se profit izvlači. Ako treba profit, neka bude veći, ali neka bude ovdje kod nas, u našoj zemlji, i neka bude na dobrobit svih nas. Otvaranjem 231. ekspoziture, Poštanska štedionica je stigla u još jedno mesto koje velike svetske banke nisu prepoznale. Najbliža poslovnica jedna je bila u Požezi, a druga je bila u Guči. Te shodno tome od ovog dana smatramo da će i njihov platni promet i usluge koji pruža Poštanska štedionica biti njima pristupačnije i da svakog dana će im dosta kraće trajati put do banke. Naš menadžment na čelu sa predsjednikom izvršnog odbora Bojanom Kekićem prepoznao je ne samo potrebu, nego i potencijal ove dragačevske varošice čestitih, poštenih proizvođača, zemljoradnika, nosioca poljoprivrednih gazdinstava, namenske industrije, penzionera, naših najvrednijih klijenata. I u skladu sa tim, evo danas pristupamo otvaranju jedne moderne poslovnice. Banka Poštanska štedionica ima tradiciju dužu od veka. Preživela je razne bure i nedaće, pa ne čudi što i narod ukazuje svoje poverenje. Za Happy televiziju, Jana Erić.